Hello my friend, in this video I am going to show you how to make the walnut brownie. Let's check the ingredient first in step by step. First part of ingredient is chocolate and butter. Take egg and sugar for second step. Finally you need flour and cocoa powder mix with some walnut on top. Melt the chocolate with butter maintaining 50 degrees centigrade. धेरै हिट हुन दिन भएन chocolate melt गर्दाखेरि. In the meantime, beat the egg with sugar lightly, approximately 2 minutes only. Finally, finish the batter with flour mix and topped with some walnut. Chocolate र बटरलाई चाहिँ डबल बोइल हिट मेथड युज गरेर यसरी मेल्ट गरिएको छ. Melt it slowly in a low flame. At the same time, preparing the egg and sugar mix, beat it lightly for few minutes only. चकलेट मेल्ट हुने टेम्परेचर भनेको 50 डिग्री मात्रै हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हिटमा राख्दै बाहिर राख्दै चलाउँदै हिटमा राख्दै बाहिर राख्दै चलाउँदै गरिएको छ. The chocolate would get damaged or burned in 65 degrees centigrade. Therefore, you should maintain the heat while you melting the chocolate. I prefer to add some white chocolate for extra taste and texture. Okay, it's ready to combine two batter, chocolate mix and egg mix. एगमा चकलेट मिक्स राख्दाखेरि 3 स्टेपमा राख्नु होला, एकैचोटी नराख्नु होला. त्यो भन्नाले अलिकति राख्दै मिक्स गर्दै अलिकति राख्दै मिक्स गर्दै गरेर 3 स्टेपमा चकलेट सिध्याउनु होला. The process end after you add flour and cocoa powder mix. As an optional ingredient, you can add some chopped white chocolate. I already mentioned before in this video. The batter is ready to pour into the mold. Sprinkle some walnut on the top. Bake for 35 minutes at 170 degrees centigrade. 1 hour जति रेस्ट गरिसकेपछि अब हामी यो ब्राउनी चेक गर्दैछौँ कस्तो भयो. वाओ, लुक सो ब्युटिफुल, सो नाइस, टेस्टी. नर्मली ब्राउनी 2 टाइपको हुन्छ, एउटा केक ब्राउनी, एउटा फज ब्राउनी. केक ब्राउनी हाइटमा अग्लो हुन्छ, हल्का स्पन्जी टाइपको हुन्छ भने फज ब्राउनी चाहिँ फ्युर स्टिकी हुन्छ.